daka hat-trick sedang ujuan Felix haka Saudi Pro League kadba Cristiano Ronaldo daka penalti kibrang sngau bahabat ai khuble ya phi baro kito ki bajis ngau tenat ban sngap bat ban pej ya ki kubor sport hakane ka channel ka jingela kai haka Saudi Pro League haden ka tokat nepor kala sedang ban kenja namar ki jingela kai haka ayom jang usnam arajar arpusau arpusan kala kunno haka ba hakane ka ayom layak ban rakyat ke Saudi Pro League daka klub jang Benzema kata ke klub Al Ittihad Andre mentapat ke Saudi Pro League kala sedang biang ban pensyongsen lande ban pensengau tenat ya kito ki paralok ke bejusngau tenat ban pej ya kane kalik hakino kino ki jingela kai jongka kumta ka waina ka jingela kai haka Saudi Pro League kabala sedang jong menta usnam arajar arpusau arpusan kabala bahaban pensyongsen lande ban pensengau tenat ya kinong pej kai kadai ka jingela kai hapneng ka klub jang Cristiano Ronaldo kata ka klub Al Nassr Persya ya ka klub Al Tawon haka ba hakane ka jingela kai ngangai kalala shisha ban penhun mensen ya kinong kersan jong Cristiano Ronaldo bat kumjoro jong ka klub Al Nassr namar mar sedang ka ayam yela kai jong usnam arajar arpusan arpau hendro ka klub Al Nassr kalala ban pelem kepon ya ka klub Al Tawon hakane ka jingela kai ujuan Felix ubalang orang yelakai jong keri Portugal ubaka Al Nassr kadang sudah banso yau haune usnam arajar arpusan ula kelalong hero hakane ka jing yelakai namar ulaya bantap lai teliki kol kabalong ka hat-trick ka banengkong jeng na ka banta ka klub Al Nassr kumta habapai skane ka jing yelakai ka Al Nassr kalayo ban penki ya kajar dang hake menit ka bahanyau lingba Felix ya ka bol ka balapan bo dau Angelo bat hado bandakut ka jing yelakai jong ka kelas ka Al Nassr kalatam ya ka Al Tawon da cikol lanon badai haka jingela kai jong kala ka baar ka klub Al Nassr kala sedang ban yo abor susu ban banyon tenge ya ka klub Al Tawon kat hado bakan dala ban tep kuput ya ka haka ne ka kala haka badai haka midit ka basan posau ka klub Al Nassr kala yo biang ban penki ya kajar lingba Cristiano Ronaldo ka bawan lang ba ke penalti tang chiminit haden ka ne ka kol ka klub Al Nassr kalaya biang bat penki ya kajar lengba orang yela kai uba kadang sudah bansoy ne ka klub Bayern Munich kata ukoman hake menit ka ba san posan ka balong ro ka kol ka banengkong e jengu na ka benta ka klub Al Nassr dai tat hake menit ka ba Henry peu hanyo saja sen ujuan Felix ulaya biang bat penki ya kajar na ka benta ka Al Nassr ka balong ka kol ka ba ar jengu hakane ka jing yela kai bat ya ka kol ka ba khado na ka benta ka Al Nassr laya ban tap ya ka da ujuhi orang yela kai jongka kata Felix haka menit ka ba prapeu hanyau haka ba ulaya ban karwit daga hat-trick haka ne ka jingela kai bat ula kelalong hero nega banta ka Al Nassr kumta hado bandakut ka jingela kai la batong lengba Felix ka Al Nassr kalala ban pelim keput ya ka Al Tawon haka ne ka jingela kai hado dasan lanot kol sakawai pat ka jingela kai haka Saudi Pro League kata hapneng ka kanhun barim Neymar jar ka Al Hilal Persya ya ka Riyadh haka ne ka jingela kai ka klub Al Hilal kalala ban pelem ya ka Riyadh da ar lanot kol yeki ne ki ar teleki kol jeng ka klub Al Hilal layo ban tap yeki lingba Al Harbi hake menit ka ba ar puar bots ka kol jeng Malcolm hake menit ka ba sa pulai pat ya baro ar teleki ne ki kol layo ban asas lane ban penbobol baro ar teli lingba Al Dawsari yeki wei pat ke jing tep syapang jeng ka jing yela kai football ngin saya syampan bat pi haka wei ke video pat second mau banyon yu tu subscribe button kublai chibon